موی را از خمیر جدا میکنند، میدونند که کی جنایتکار است و کی جنایتکار نیست. این آخرین مصاحبه صاحبکاری موفق و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان زید سعیدов با رادیوی آزادی است در عرفه بازگشتش از فرانسه. پس از شرکت در یک معرکه ورزشی 19 می سال 2013 به تاجیکستان برگشت و در فرودگاه به حبس گرفته شد. زید سعید بیرون از کشور بود و ولی نو بسته به اون که از اینجا تاکیدش میکردن که نبیو چون زندانی میشه، ولی اون به این تاکیدها گوش نکرد و برگشت. نشانه از اون است که نیتی پاک داشت. زید سعیدов باور نداشت که او را حبس میکنند. میگفت یگان گناه ندارد و از هیچ تحقیق جنایی نمیترسد، به زودی آزاد میگردد. ولی او را به سوء استفاده از مقام، بسیارزنی، رشوه‌خوری، تجاوز به ناموس، ساختکاری صنعت، تصرف مبلغ‌های دولتی و سرکشی از پرداخت انداز عیبدار و در مجموع به 29 سال زندان محکوم کردند. او و طرفدارانش همه اتهامات را بی اساس خواندند. آنها گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب نوی سیاسی در تاجیکستان بود. شارحان نیز این عقیده را پیش می‌گذارند. او لازم دانست که حزب تأسیس دهد و وقتی که یک شخص فعال که اینچنین مالیاتش نیز به طور قابل ملاحظه در شرایط تاجیکستان به وجود می آید، احتمالیت تشکل افکار سیاسی را نیز دارد و از این خاطر گفتم ممکن است که محض تأسیس حزب سیاسی و به واسطه این حزب من بعد احتمالیت اشتراک او در انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی باعث ناراحتی و نگرانی مرکزی تصمیم قرارها شد. علاوه به حبس دراز مدت صاحبکار معیوب حال 65 ساله، مالکیت زیاد از جمله 8 کارخانه و شرکت‌های او و نزدیکانش از جمله فابریکه دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر را مصادره کردند و میلیون‌ها سامانی جریمه بستند. عقیده جای دارد که فعالیت تجارتیش برخی از سرمایه‌داران کلان را بی‌ضابطه کرده بود و رابطه‌اش با دایره‌های تصمیم گیرنده مسکو به شخصان قدرتمند خوش نمی آمد. بدون شک وقتی که احساس کرد که میان مردم به واسطه انجام کارهای بنیادیش، ساختمان‌ها، تأسیس کارخانه‌ها و تا یک اندازه مساعدت نمودن جهت تنظیم سیاسی دولت در رابطه با شغل مردم سهم گذاشت و اینچنین با دایره های معین سیاسی روسیه نیز رابطه خوب برقرار کرد. این باعث نگرانی و ناراحتی رهبریت سیاسی کشور و مرکزی تصمیم قرارها نیز گردید. شاید که زندانی کردن زید سعید اشاره به دیگر نفرای به دیگر سرمایه‌داران بود که شما کوشش وارد شدن به سیاست نکنید، اگر میکنید قسمتتان همین میشود. مردی سیاستمدار نیست بلکه کارچلان میباشد. در ساحه سیاست تا اندازه یک نفر تصادفی است، یعنی با همون کوته 30% به اون وارد شده بود و در اون دوره اگر در یاد داشته باشد مخالفین برای پر کردن کوته چند کارشناس و کارچلان از بیرون جلب کرده بودند. از این رو نه از نگاه ایدئولوژی و نه از نگاه جهانبینی به مخالفین نزدیک نبود، تا اندازه و بیشتر به حکومت یک مرد حکومتی به شمار می رفت، به ویژه بعد از سالهای 2005-2006. من از نگاه بشری و انسانی اگر بگیریم، برای یک مرد سال خورده 1 سال در زندان برابر 2-3 سال است. بنابراین بسیاری از زندانیان که هنگام زیر پنجره رفتن از 40 بالا بودن، الکی مهلت خود را پرداخت کنند. برای ژورنالیستان
имкони суҳбат бо Саидов дар зиндон вуҷуд надорад. Ба қавли наздиконаш ӯ дар муассисаи ислоҳии шаҳри Ваҳдат қарор дорад. рӯҳияш хуб аст ва ҳар 2 моҳ имкони дидор бо оиларо дорад. дар ин муддат як дафъа намояндаи эътилофи зидди шиканҷа бо ӯ дидор кардааст хабари дар ошуби соли 2019 зиндон ҷон ба саломат бурданаш ҳам расонаӣ шуд. ба қавли наздиконаш даъвати мақомотро ҳам аз дархости афв ва эътирофи пушаймонияш дар нома ба президент рад кардааст. вале мавзӯи афви ӯ ва дигар зиндониҳои сиёсӣ дар матбуот ҳамеша матраҳ шудааст. талаби озод кардани нафароне ки ҳукумаш дорои ангезаҳои сиёсӣ аст мисли Саидов дар авлавияти доимии кори мо дар Тоҷикистон мебошад, чун ин гуна таъқибҳо ба таври мустақим мухолиф бо аҳдномаи байналмилалии ҳуқуқи маданӣ ва сиёсӣ аст ки Тоҷикистон онро тасвиб кардааст. соли 2018 Кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид идомаи ҳабси Саидовро нақзи ҳамин аҳднома номид ва озодии билофосилаи ӯро тақозо кард. ҳатто агар гоҳо як ноумедие ба назар берасад, мо бовар дорем ки таваҷҷӯҳ дар сатҳи маҳаллӣ ва байналмилалӣ ба чунин қазияҳо дар дарозмуддат натиҷа медиҳанд. муҳаққиқи озодиҳои сиёсӣ Стив Свердлов мегӯяд, агар дар оғоз ҳукми Заид Саидов як истисно ба назар мерасид, баъдан ба як раванд табдил шуд ва ҳукмҳои бузург Меҳрёров, Улфатхонум Мамадшоева, Фаромӯз Эргашев ва дигарҳо намунаи он ҳастанд. дидани ин ҳама сахт аст, вале ман яке аз онҳое мебошам ки ба мубориза барои адолат бовар дорам. умед дорам ки ҳукумати Тоҷикистон ба машваратҳои зиёди созмонҳои байналмилалӣ ва ҳам кишварҳои хориҷӣ гӯш медиҳад ки онҳо иҷрои ӯҳдадориҳояшро бар асоси эъломияву созишномаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ талаб карданд ва Тоҷикистон довталабона ин ӯҳдадориҳоро ба дӯши худ гирифтааст. сам на себя добровольно взял. аз замони ҳабсаш 10 сол пеш Заид Саидов каме бештар аз 3/1 ҳукмашро пушти сар кардааст. ман наметавонам дар муҳити умр ба сар барам ки як бою садҳо камбағал бошад ва мушкили ҷомеаи мо рӯз то рӯз зиёд мешавад. ман инро қотиёна мегӯям, барои ин ҳама нишондиҳандаҳои мутаассифона, нишондиҳандаҳое ки ҳамин вазъиятро баён мекунад, чи аз ҷониби ҳукумат ва чи аз ҷониби коршиносони мустақим гуфта мешавад. бинобар ҳамин мо омадем ки тавонем ба қадри тавонаи худ дар рӯзгори мардум, дар рушди иқтисодии кишвар саҳм бигирем. судя ё додрасе ки ҳукми 29 сол ҳабси Заид Саидовро баровард, ба суоли худи ӯ посух дод ки тақозои замона ҳамин аст. мақомоти Тоҷикистон ӯро ҷинояткор меноманд, аммо тарафдоронаш ба созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон маҳбуси сиёсӣ.